Kia ora e te iwi e haere ake nei I te Karere. Tērā tētahi kaupapa e aki ana I a ngai tātou te Māori ki te pōti. O tira ki te whai whakaaro hoki ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Tahi rau whā te koutou ko hipa I te hūtanga o Tarawera, ko whakaingoatia e Ngāti Hinemihi, he pō I roto I tō rātou whare I ngā puna ki ngā tūpuna o taua hūtanga. Kua toa tūri Māori wai te Anei a Zoe Hobbs no ngā rua hinerangi I te kotahi rau mita wāhine I te taumāheke heke hoa whenua I Glasgow. He hi tori hō mō tēnei whenua. Nō reira kei ngā rau o te hui a tēnā koutou katoa tahuti mai anō ki te puna o te wānanga e kia nei ko te Karere. Tērā tētahi kaupapa e aki ana I a ngai tātou te Māori ki te pōti. O tira ki te whai whakaaro hoki ki te whakawhiti ki te rārangi pōti Māori. Me te aha e hia rau mano tāngata kua mātakitaki ngā whakatairanga mo te kaupapa nei I te ipurangi me pai papori. Ko te mōunu e hihiri nei te marea ki te kaupapa nei, ko ngā wāhine me ngā tāne e whakātiu ana I o rātou tinana me ki I o rātou maihara. Engari ai rānei e whai hua ana tēnei kaupapa I roto I tāna whai kia pōti te Māori. Anei rā Aharata Brown. He whiti, he nīti, he whakaawe I te hunga pōti Māori tōmua I te rā kapi. So for me, I'm a CrossFitter, I'm an athlete, I've been an athlete my entire life. I have a lot of, attractive friends who do get attention if you put a picture of them up online. And they're all extremely worried about this particular election. They're worried about how many of our people are not enrolled. Hei tā te kaitono ngā kākāriki I te rohe pōti o te waiariki. I toko ake te whakaaro, I te iti o te pūtea me te wawata nui, kia whai tirohanga ki ngā pai papori. Well, I did the numbers again last night and we're up to 891,000 views, 23,000 interactions and 3,451 click-throughs to vote.nz. So yes, I do think the campaign is working. Ki ngā horo o pāre mata huri ai ngā mātenga I te rautaki, hiki, tuke mata nei. Well, the body is a temple and she can use the body, her own or others in any way she likes, but it's double standards. If that had been a bloke promoting the Māori option with semi-clad females and half-unclad firemen, a firestorm would have broken out. Engari Māoro te tū o ngā kaipōti Māori nei I Kaitaia. Māori row or general row? Māori. Why? Because that's what I am. Māori. Why? Why? Because Māori has to get in and have their say and have their piece of their country, which we deserve. The way the government's anti-Māori happening up here, I think they need more things to do with Māori up here in the far north to help us. Because that's where we get most of our political influence is from the Māori role. The Māori role increases our political influence, the general role diminishes it. Ka hore mōhio tiana mena ka huri tēnei kaupapa I ngā whanonga pōti, kia puta rāno ngā tatauranga whakaurunga, whaimuri I te rā kati, ara te whitu o ākuhata. Harata Brown, Te Karere. Ko tahi rau whā te koutou koe hipa I te hūtanga o Tarawera, ko whakaingoatia e Ngāti Hinemihi, he pō I roto I tō rātou whare e ngā puna, ki o rātou tūpuna o taua parekura. Hei whakahōnore mā rātou I te whakapapa me te hekenga o taua whakapapa ki ngā whakatupuranga o te wānei o a pōpō anō rā hoki. Anei rā a hieni te mate ko iwi. He karakia tūwā te tikanga kawe a Ngāti Hinemihi. Hei oranga ki ai anō, ki wōna tūpuna morehu. Me ua pēr ka kitea tēnei tūmomoa huatanga. Nā te ahua hoki o ngā whare, kia whakatuwherahia te tehi whare, kia tāngia rānei te kaua. Tōna waru te kau ki te kotahirau tau, ia e tū ana. Kātahi ka takina anō I te hia no karakia. Awa tū haurangi. O takata hukuroa, o tūtia motu, o umuhere. Ko ai tingo tēnei tupuna tūnei.
Ko anaha te tohunga arahi, ko rangi takai ho te puhi. Te katoa te whare, he pātata ki tēnā pau, ki tēnā pau. Ko Tirohanga, e ohorere nā te mea karea ko haramai I konei mo te wāroa. Kia tikena pia tētahi, ana kōrero mō tērā pau. Ko apuro te whare kaniwha, nā te mea entrepreneur ia. I nāi nei, kei te mōhio mātou o Ngāti Hinemehi, ko ai e rā tūpuna anō hoki. Ka hihia pia te tangata kia mōhio ki ngā kōrero e pāna ki aua tūpuna rā. Anō hoki ka rongo pia e te Māori me te ahurutanga. He pau whakaero ko whiti te kautau e tū ana ki tēnei whare. Oi te ingo tēnei tupuna. Wāporo te whare kāniwha. Oi te ingo tēnei tupuna. Uri wā. Ngā paupau nei I take a mai ngā taonga o Makariti Papakura o Tūhaurangi, he wahine take tuatahi ki te ako ki Oxford. Aha koa te nui o te rangahau me te wānanga, karekau noi hoi ki te au e te hiingoa, e hanga ena ki tēnā pūpau I tokoa ki ai te whakaaro. Ia mātou nei kia tapaina e rā pūpau ki te hiingoa, te tehi taha o te whare, kia Ngāti Tarawhai, te tehi taha o te whare kia Tūhaurangi. Ina hoki te ao e hurihuri nei, me te momo o te tātai heke. Ko Ngāti Hinemehi kei te whakaoreore ngā tikanga, hei tātai ora, ake. Hini te mate koiwi tēnei, Aukaha. Nō reire te iwi, hei muri ake I ngā whakatairanga, kua toa te uri Māori Waitea nei a Zoe Hobbs no ngā rua hinerangi I te kotahirau mita wāhine I te taumā heke hoa whenua I Glasgow. He hi tori hō mō tēnei whenua. Hoki mai anō ki te karere, kua toa te uri Māori Waitea nei, a Zoe Hobbs no ngā rua hinarangi I te kotahirau mita wāhine I te taumā heke hoa whenua I Glasgow. He hi tori hō mō tēnei whenua. Pāra huti ana te haere a Hobbs kia uru ia ki te hi tori hā kinekina o tēnei whenua, ko tōna wā, ko te tekau ira iwa tekau mātoru he kona, he taumata hō mō ngā whenua o te monanui a Kiwa, he taumata hō hoki mō nā anō. Ko ia hoki te tuatahi no tēnei whenua kia whai mētara koura I te kotahi rau mita wāhine mai tāne mai rānei. Tui atu ki tēnā, hei tā Lewis Clareburt o Tainui Waka, nā no tāna ke rehi I a ta whakarite, I a ta whakatinana, kia riro ai I a tana mētara koura tuarua I te puna kaukau I te taumā heke hoa whenua I te ata tonu nei. I muri I te paunga o te ruarau mita tuatahi e ihu ki te ihu ana a Clareburt me tahi atu. Engari a taira wāke ki te wāhanga ki te kau tāwhai, a ka puta a Clareburt ki mua kia Wikitoria mā te neke atu I te rua he kona. I think yesterday was probably more exciting. Maybe not for the people back home, keep them on the edge of their seats, but that's probably more exciting for the entertainment. But look, Patrick and I have been battling all year in that event, and that's probably the biggest gap that we've had so far this season. So it was cool to be able to have that race and be ahead. Nā taua mētara koura tuarua a Clareburt I te ata nei, ka eke te rahi o ngā mētara a Aotearoa ki te tekau, me ara wāke ka tekau mātahi I te hiriwa tuatoru a Erica Fairweather o Ngaitahu. Nā, ko te tau whāinga I whai ai a Fairweather I tāna mētara hiriwa tuatoru, ko te kautāwhai 800 mita. Engari muri no atu I Alani Pallister o Ahitreiria, te wahine I mētara koura ai. Ko te wā I oti ai I a Pallister te 800 mita nei he taumata hou ki te taumā heke hoa whenua. I muri tata iho I a Fairweather, a Caitlin Deans, a rāua ko Eve Thomas o Aotearoa nei, engari kāore rāua I whai tūranga mētara.
Wenerei tiwi tēnei wā nei te kaumātoru katoa ngā mētara a Aotearoa i te tauma heke heke hoa whenua i Glasgow ko tirana. Nā, i whakanuia te whā te kaumā iwa tau ōna hei kai kaunihera ki te kaunihera ārohe o Rotorua ki runga i te marae o Tarimano i te rānei. I karapotia a Trevor Maxwell e tōna whānau me ōna matamata Huāanga hei tautoko ake i te whakahōnoretanga ōkawa a te maruata i ōna taumaha i te kaunihera. Anei a mai o hapānapa e huri tau nei i te ao o tēnei tani whānei o Trevor Maxwell. Āna hi koitanga i roto i ngā tau. Āna mahi nui me ōna wawata mō ngā kaiarahi Māori ka eke ki te kaunihera a ngā tau e tū mai nei. Today we want to present you with Te Maruata He Toka Tū Moana. For the demonstration of resilience, steadfast leadership, awarded to individuals whose lifetime of service has left an enduring legacy for local government and Māori. Ko te aroha me te taua whiteniki, i wainganui ngā kaikaunihera Māori, no ngā tēpu kaunihera o te motu. I mean, this is where it all began. Grew up here, just 2 houses away over there. Seeing the river, that was our playground and everything, but being on your own marae, it warms the heart. He tata ki te rima te kautau a kaikaunihera Trevor Maxwell o ngā tirangi wewehi. E noho ki te tēpu o ngā kaunihera o Rotorua. It was lonely at times. I was the only Māori councillor on there for a few times, so yeah, I hope that I leave a record there to be broken. That's what records are for, so that our people can stand up and be counted. Whano, whana, haramai te toki, haumie, huie, Koira te kaupapa tino nui, a hakoa kua whai wai mātou ki te whakanui i aia i roto i ngā mahi o ngā kaunihera o te motu, ko tā mātou tino hiehia mo te rānei kia rongo tana whānau i tā mātou whakahonori i aia mo ona koha ki enei kaupapa kaunihera. Ko Aubrey Ria, te koromatu atuarua o te kaunihera arohe o tūranga nui a Kiwa, ka mutu ko ia te hia mana o te maruata, kua tai a kanohi mai ki te whakarangatira i ngā mahi a te horo waiwai, hei kanohi Māori ki te tepu o te kaunihera. Ka noho tana record me ki mo ake tonu atu, he oha ki tāna, ki te iwi Māori, ki te aroa whānui, ki ona mokopuna. It's in the blood, I suppose, but yeah, it felt rather natural talking about those sort of council things. Gave myself a fright, really. So it's not a no? So it's not a no. Ka tai a tinana atu hoki, ko te whānau Maxwell, o tira heita inia, te tama a Trevor, e tika ana, ko tai mai ko ngā mokopuna, te whānau whānui o ngā iwi, me ona hoa ki te whakanui i te kaupapa o te rā. Especially with his commitment to local council, local government for 50 years. I think that's an achievement that I don't think will ever be repeated. So yeah, it'll be good for Dad to get acknowledged for that. It's not a small feat, being someone of the community and I suppose being owned by your community as well for 50 years. Every week, Mum would be practicing, Dad would be with the guitar and he'd go off and save the community. As he says, that's his line, even to this day. Right, I'm off to go and save the So we're just mimicking what Dad does, really. And, you know, good or bad, it doesn't matter whether you're Māori, Chinese, Japanese, he'll help you. Ko taku whakapai e kore tētahi e taia te piki ki ngā koha ko kohangia e ia i ngā rima te koutou kua pahure ake nei. I grew up thinking there were only 2 tribes in the world. Ngāti Rangiwewe and the rest. All that added up to something that made me feel very proud indeed.
Ko ti te whakatau i ngā honore ki tō tātou kaikaunihira roarawa atu o Aotearoa. Whioi anō, hei a pōpō ka hoki atu a horowaiwai ki te te pūkaunihira o ngā moana o Rotorua. Mai o hapānapa, mā Aukaha. E rua ngā taonga kiripaka i tūhuratia i te Anei, hei Māori, hei mana mo tētahi o ngā tūranga tereina, ka pokea e te tangata ia te rā, ara mō Waihorotiu. Ko tētahi he wahine e pōhiri ana, ko tērā ke he tuna ko rino. He tohu e nei taonga nei o te mana tūpuna o te iwi Māori, me te āhua o te noho ki te whaitua nui o te motu i e nei rānei. Ko ngā iwi mana whenua me a rātou kōrero tuku iho e tā wharau ana i te marea o tāmaki herenga waka, tāmaki herenga tāngata. Anei te pūrongo a Mārena Mane. I tā te taone e moe ana i tuku ko ngā mahi o kawa ki ngā taonga e rua o te Waihorotu. Te matakai mai maungunui ki tāmaki. Te koutou ki muri, ka huitahi mātou. Ko puta mai te pātai. Ka tae koe te kite i a koe anō i roto i tēnei taone e ara. E nāenei, ka taea. I tā ngā tāngata e puta mai ana i te teihana o te Waihorotu, arā a wahine e pōhiri te ana, e karanga te ana, i te tini ngero. Ko te ingoa tō tātou nei taonga ko wahine, i tau mai tērā whakaaro nā te mahi o tātou nā wahine katoa, kai roto i tō tātou nei hāpuri, i nā hāpuri katoa o tāmaki nei. Tuarua, ki te hangaia tētahi hoa ma tō tātou kraua e tuana ki rungi a te kōmititanga. Nā Molly McAllister i hanga, ono te tau ki muri. Heke ana i te rori ko te tuna horotu, kaitiaki o te awa tupuna o te Waihorotu. He tuna, he tangata, he orawe, ue. Tuna are indicators of health and well-being in the environment, or their lack of. And so that, given the compressed nature of all the infrastructure and the buildings here, that's pretty much what happened. The food disappeared. Hei tā Bailey i aia e te puake ana kaore rawa ia i kite i tōna ahurea i roto i te taone. Nā reira ka tino whakamānawa ia i te mōhio, kaore ana mokopuna e pāngia e taua kore kitea. You know, now I look at what they have today and it's all there on the plate for them. It's amazing. It's just amazing. I don't like watching my moko and kapahaka because I get a bit emotional around crying in public. Because of that sort of journey that I've had, you know. E ai ki ngā kaiarahi o te kaunihira kua roa rawa te taone e tatari ana ki te rāranga anō i tōna hitori ki roto i ona tiriti. We are going to have that beautiful art inside our stations. We are going to have beautiful Indigenous art outside our stations and throughout our city. Unique to Tamaki Makaurau, unique to Aotearoa New Zealand, because that's who we are. And we need to be proud of who we are, and we need to celebrate it, and we need to showcase it. Investment in public art is really investment in civic assets for the future. So these taonga will be here for generations into the future to enjoy. We could just be doing pipes and roads and stations, making it quite, just concrete. But I think it's so important for people identity. You'll see so many people walk past here, taking pictures, showing the excitement on their faces, giving them a reason to come to the city centre, to explore, to understand, but also that unique identity. This is the only place in the world that you're going to see a tuna and a wahine on the street welcoming people out of a station and telling those stories from long, long ago. Nā wāhine rawa ko horotu ka whatua anō ngā māharatanga ki te ngākau o te taone. Hei whakamaumahara ki te hunga katoa e hikoe ana i reira. E tū ana tēnei taone i runga i ngā kōrero tuku iho. He mea tawhito ake i ona tiriti. Mārena Mane, te Karere.
Painga kōrero a ngā Pākehā rānera. Hoi anō e te iwi kia mau tonu mai, kia ita tonu mai, kia te karere haimuri ake i te whakatā poto, i te whakangā pō tehe tehe. Ka rere atu ko ngā kōrero me ngā whakamahuki, e mārama pū ai koutou. E ha koia te mahi a tāwhiri mā te ama, a ngā rā tata e tū mai nei. Ka tiha e te iwi e whai ake nei ko ngā tohu Huarere. Wenerei te iwi, koia ko ngā kohinga kōrero, ko ngā kohinga kaupapa a te karere i tēnei rā ka mihi te whatu manawa ka oha te ngākau kia koutou katoa i roto i te tūporetanga o te korowai mati here, te tūmanako ia kia tau ngā manakitanga o te wāhingaro ki runga ki o koutou katoa, tai atu ki o koutou whānau, tēnā koutou tūrou parea, tūrou Hawaiki. Ko te reo, te take.